Marci gol Krewit Mbappe Bodo Osman Dembele Pan penrung ya ke Fran Hado ke semi final. Haka jinglet ke Bingkong jengka quarter final kata ke Fran persyak ke Morocco. Kanai ke jinglet kai kalong ke jinglet kai ke itanat bah nomor poro arteli tim kilong ke tim bayaran kat bor per kilong ru ke tim ke bak lan bor. Paladangi pai haka ke jinglet kai haka kelas step kini poro arteli tim kim shimradon mano balaban penki ya kejar. Henry ke kelas step ke France kala yuk ke penalti hak kemit ke Alpo Pra Bodo Mbappe ulami syakmat pan syudah kena ke penalti Henry Mbappe syamlala pan penkalai kena ke penalti sya ke gol. Baladin kena ke penalti kelami ke jingkong plan na ukiliat Mbappe yuk referee po referee usyimpor hadu lai minit tam AA pan pensyut ya kena ke penalti. Berkumta dena kena ke dau imat wa Mbappe syamlala pan tab ya kena ke penalti. Berkumta ke kelas step kelakut no damar not goal. Henry Wan Pai hak kalamit ke France kaya kunting peniuk kuri ke 6 job hak kena ke jinjil kai peniuk rung syaka semi final. Berkum kena ke mensimyale ke France kaya kunting dakabah kemit ke bandru pau ke France kaya lawan penki akajar lengba Kylian Mbappe. Ya ke bol ke bola assist da udisayar the way. Palengba kena ke gol Mbappe menta oleh yaring kat Lionel Messi ban tap gol hak kena ke FIFA World Cup da ka bakila laban tap hado mar pra gol. Parhaka history juga FIFA World Cup Mbappe menta ulah poi hado arpau gol hagi arpau teliki jingil kai umi madan haka FIFA World Cup. Bertangkum ne haka brit ke bandru pau ke France ke dalam kemat da si gol lanot. Reitang hadin katokan minit kata kemit ke bandru penru ke France ke dalam penki beng kejar lengba Osman Dembele ya ke bol assist da Kylian Mbappe. Bertangkum ne ke France ke dalam kemat da argol lanot ya ke jinglet kai. Berhadu bakut ke jinglet kai ke Morocco kam shimlala ban penpai watang si gol ru kumta kene ke jinglet kai kalakut da argol lanot. Henry ladangi pai kene ke jinglet kai ke Morocco kalala bentek la kam pai ke bol da ka bakayo 94% ke position kat baka France part kayo tang 90% ke position. Henry ladangi pai pat haka total shot ke France kayo hadu arpa arteli ki total shot kat baka Morocco part kayo tang santeli ki total shot. Berhaka shot on target ke France kayo prateli ki shot on target kat baka Morocco part kayo tang kawe ke shot on target. Berlengba kane ke 6 job ke France kala yorung ningkong haka semi final jong kane ke FIFA World Cup menta usnam kat baka Morocco part ke jingya lenti jongka menta usnam kala kutno tang haka quarter final. Te paralog menta ka sengi tang kine ki video ki bakindiat kublai shibun.